Ka Sorkar Jela ha kanyo trik jeliau arhajar arpuar kala penhap perdano ya ka jingrakhe ka basitayo ya ka sengi penek mariang. Da ka penlong ya ka jingelang hauso sotham auditorium ha ka babun ngut kilawan banyasim benta da ka mensim man penek pensa bat banyada ya ka mariang. Menteri rang ba ka jelau Konrad Kongkal Sangma kumukongsan rengkat ka jingedan lang Menteri Ketenat Forest bat Environment James PK Sangma ka Chief Secretary ke Jelai Kong RV Suchiang bat kiwe-kiwe ki head officer kila pelat pat ba ya ka Forest Management Plan. Nang ta ka team song jong ka Environment Day umaskat jong ka NRM bat ya ka Online Community Nursery Information System. Nalor kani ubla samru iki kusnam NRM Syaki NRM Committee kibla treshitam hakaban penek pensa bat banyadai kamariang. Hakini kejing rakyat lawan bani syim pentar gi kena skul kinong peniat shnong bala penipu ipiang ya kini kejing rakyat di kejing ruai bat jingdro dor house up ne usan artist kata usamla kermen cabong. Konrad Kongkal Sangma habakar na kejingelang uloong ba kejing temu ban penlong ya ke program ke basitayo kamdai tang ban pensutu ikipat ba begini dai kamariang ne ban penbenai kikam ki balale ban penek pensa ikijing don kamariang ha kejela. Ndrai kini kejing rakhe ka deru senjam ban pensilor bat aimen sim ya kejing trishitom jogiru shimet ban penek pensa bat ban dai kamariang. Uloong bagi sorkar kelala ban penyo asau hajar news pak klur tengka na kebenta ban pentrika miki project bedai bat ke natural resource management ha kejela bat kejela mata kadon ndri hajar sans pak telitam ki natural resource management committee ha ki sans pak tam ki shnong kenang ban la ban penurlong ya kejing ang nuot jong ke sorkar. Hai ba hai con